Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Hakaway ka jingja hakashnong Barato, West Janda Hills. Uwe Rangbah ula Shah Siat yap nakibanta jong ka Khlieh katba udang Thiah halaying. Katkum ka khubor balayo lum nakipulit hakasngit hoding laong bah ka shitarik jemang hakapor kamba arbaje minstep kirunar ki bompat lakban ithu kila Siat yap ya uba Tobias dekhar saupunyo snam karta katba udang Thiah halaying hakashnong Barato. La subaba kita kirunar kila penankam daka suloi SBBL single barrel breech loading ban Siat yap ya uti Rangbah na Khlieh. Henry ya kani en sala ban kham pentikna andala pendap ya kajingpet benya ya ukuli. Laong ru baki nong Siat yap kila penankam tang uwe ukuli. Hadin bala pendap ya ke postmortem hayalong civil hospital ya kemet kebasa jong ba Tobias. Lai tino syaki bahaying hasam bat ya kajing laj ontap la pendap hakasngi palai. Katulong kubor balaya lum kaya thu ba uba Tobias utrei ukta kemunong balasngi nakliang ki bahaying hasam kiladap ban ai da kajing ujor halor ketiga jingja. Bat gajing toket ban lap ikibadan keti kadang ya chakmat. Hadu menta empat lak ban tip na ithu mado kibadan keti ban dekat ikajing jeng uti Rangbah. Nalor kata lay thu bah kapor ba uba Tobias ubaladon khun don keti ula Shah Siat yap haying kiladon lang ki weipat ki bahaying hasam kibala yo Thiah.